Евір жире була пурныжы ытла да шамрықла тадылман болзан, Ирина Садовникова артист паян алы шул тулдармалачы. Вунды хыржулгайла шерегене сцена ысты Чываш патшалық академия драма театринже вуны жылгына эшлезе элгерже. Анжақ шавчын шылдырын шуды паян хигунда кураганзен чунне ожидать. Onun сценарий эште жизнь азинже негамбат анлаштарайме теслих пулза бурнать. Ирина Садовникова жинден керек камбагалашсан да, вал тван театр үнерішін шеш білміші галашле херле херне хуржа шундараган шишім, вәри вутлы шулым бұлнынянлан сейледен. Кен шавынбақ, хойне пачу прама білменрен, ытла да ир сүйінже яр ялгышсагайны шылдыр. Шучандалығына пулдарулығы бебірле нем хірхенми йылдақ панычы. Хитре. Санзабаджиде хитре, клетки хитре, сасилай, виляма да шавдери ажар шебеш, сонебуже, тюрех тытканлать курагана, пақсаларма зыртит мамай жо. Темле таржымғана, шығындымыры бір, театр не бұқны де, миллионларны де, бұрнышы не бұқны де, темле түрреге жіберін бірбек. Шамбада бол бұрнышан ойызағайны ғышын ебі. Чазақ ураланы мәрім. Пиндеді хырчыр сағыруында хырмышылда Мускаври Шепкин яділі театр училищенде вренме Чываш шамрыгесене суйларыш. Херле жудай салынде юрласа ташласа үсіне Ирина Никитина тепхуларан келіне дүресен чунжерине де тухумрақ шавырса илчі. Перушкынра вренне артисем студент чухне Петр Садовников пама жырланны эштешне, унчухне Чывашла ирекленгала жайман матур хере ыдарайме азайлеші. Хын шав кылдыки пурли бирки манмаре, вол торышы эшлері, Евникалана Лисина ба, пите трошса эшлері швезем. Чын-чын таза Чывашла калажаганны, пирден шыбақта Ирина Никитина был задача. Ебір пірамыш курса, ана пурды юратса бақылдыз. Биде маттыр хераджа. Міншін дезен, пур жәмек шынзем, артистсем дед бірінде ғайды. Ана вренме келілді марчы. Он талант. Талант де тағыр 11% всего. Әшлесі білік процент деші. Вренне вағыттырада, тұван ене даврынсанда Иринына яланақ теп роль баны. Урықла бұлмада бұлдарайман. Чыбановын праскегенеми мұнукне авландарать спектакльде Алина. Достоевский романедырых инсценировкалана Архина жасенде Варя, Юлия, тада Судожи Мария. Кураганзем Угаринын салда кюрадовинде Оксана Нада астума девеш. Халеч вашалық артизы бұлзадыны мұжырыбе бірле выл студент чухнех Островским песібе лартна хавбурна скильнебек анбурын, тада шуха вырында спектакль зенде. Кайрах рощин песібе лартна сенгеремітсем хайлавра Валентинба Валентинана вляна. Магнит пурырыча. Магнит турдынат бір-бірін батне шинжунны земде жауын бек тубашы бір-біріне. Ана кемле хитрезі Максимбек алазабама тұрарсан да, ана пірек калаймасы ана шалда туянытларық. Мана жешмар, кашны артизда театрда, онба бірле виляма шымылчы. Вол хейін черевидер алазагаларатчы кашны зинара. Роль баны чухне, вол шавын күннех ішлеме бұшлатчы шав роль бе Ирина. Эжи келет жол. И магазина гает, лавкана гайдеға, ойанық сырланза. Артистка бек сырланза, хойне, прическа зембе. Эжи гайын чухне де шавын бекех гает Ирина. Бұл яланақ черневешін жүрені бек жүретші. Темле бұл сывлышпа, урық сывлышпа зывланы бек тойынайчы. Шавын бада шав дерелемлі дашлатчы. Балерины бек чывы берін хужыра, бұрын хушын жеде. Чунне барза вылячы кашны роли. Темчук не бұғапта Ирина. Мой вани херелізе гаечі вылезі. Мүлі деп шав дере вылема бұлать хатезе шутлатымчы. Мағырмала жүхне. Чуне таврынса хичен магырма бұлдарачы, кулны жүхне, чуне таврынса тұғаспек кулма бұлдарачы жинақта. Артист пулмақ шуралны хер Чываш Академия драма театрінде вуны жол ішлезе Чываш республикин шамрыксен патшалық премине девешіне. Юлашки сылышы тухичен денебек хойшын чисы ваплы вырындесе ешіні сцены жінден анман ұста, сывалай ми чирешінден нигамада галаман. Пидешінде пер онсырт хускану бада балыртман. Шыңгырды сасыбе ағылдатса гулна. Вучолым гларза ташлана. Үтізенден урықла сывлышпа сывланы бек туйнаганскер,
чунне барса выляны. Выл сені жіне 90 хевелбек шудадатчы. Ундан кожилме май жукычы. Унба выляма шавдери шамылчы. Шак праскинех таврнап міншін дезен ебір меже жул вляза да ирені ба выл шыклезе бырать. Унда мілек аласта унран ябық выляс ундан ябық пуласта келмес, выляста келмес. Темскер жәмбек ябала онра Рафаэль картина зинжи сонарланы болытты меп он сыння заилзен халиде. Мадонна бек, шав Сикстинская Мадонна, ве шавындан, Темскерле жәмбек типаж бұрать. Шав дери он вырыне пуша, она негамда ежнай маре, шел булинде, ну, тень хыжанда булин турре арза брать пуль. Чеваш театрне шавын бек, Ирина бек, Пулдаролла, Шебеш, Аджаш, туемлы артисткана. Чуваш еңгларым вали Марина Корягина, Святослав Петров.